Om Swastiastu. Titiang Niputu Novi Purnamasari, penyuluh bahasa Bali, Provinsi Bali, Sane Pole Amongan, Ring Desa Dangin Purikangin, Kecamatan Denpasar Utara. Sane mangkin, titiang, jagi ngiringang alit-alit, melajah ngenenin indek, tegas miwah contoh sesongan. Ngiring sarang-sarang tiang saya. Inggih alit-alit sarang sami, puniki wenten tegas indik sesongan. Sesongan puniki wit saking kruno ungguh, sani mategas linggih genah wiadin ngamus. Kruno ungguh boleh pewowo merupa pengiring utawi akhiran an. Dadosnya nih ungguhan. Sane mategas janji utawi pati. Kruno ungguhan kesandiang malih dados ungguan. Sejeroning pengucapan kruno ungguhan puniki dados unggan. Selanturipun kruno unggan boleh pengatar utawi awalan dados seunggan. Taler kesandiang malih dados songgan. Kruno songgan puniki kedui purayang malih dados sesongan. Sesongan puniki sekadi perlamang kahanan kalih jatmu. Sani keimbangan ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Punika wenten contoh sesongan sekadi taluh apit batu. Sani suksemanipun sekadi keucapan ring anake sani menggenah ring genah sani sikil utawi kewah. Singsal agulikan pacang nemu bayo. Taler wenten sesongan kulo ngongkong tua rengut-gut. Sani suksemanipun sekadi keucapan ring anake sane sida mawicara manten nanging nenten wenten pekaryannya ne utawi tindakan. Taler wenten sesongan ngajahin bebek nglangi. Sane suksemanipun keucapan ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duwek. Taler wenten malih sesongan sekadi ngentungang uyah kepasih. Sani suksemanipun keucapan ring anake sani mapi-mapi ngicenin barang utawi harta ring anake sani sampun sugih. Miwah wenten malih sesongan sani tiosa. Inggih sani mangkin ngiring alit-alit ngerereh malih sesongan sani tiosa. Yening sampun uning durus cawis sering kolom komentar.